danas ćemo pričati o judisti Nemanja Nišića. Zdravo, ja sam Nemanja Nišić. Od koje godine treniraš? Treniram u 4. godini. Dobro, dakle tvoje interesovanje prema judovu? Interesovanje prema judovu mi je donao moj trener i otac. Koliko često imaš treninge? Imam 6 puta nedeljno. Kako ih uklopaš sa svakodnevnim obavezama i kakav si đak u školi? Uklopam ih u interesu mojih nastavnika i mojih obaveza, a odličan sam đak. Dobro, koliko je teško držati uspeh u judovu? Veoma teško. Svaki dan treba redovno, naporno raditi. Dobro, koja ti je najdraža pobeda? Najdraža pobeda mi je u Rijeci sa 2 zlata i u Francuskoj isto zlata. Dobro, koja ti daje motivaciju za treninge? Daje mi moj otac. Dobro, koji poraz ti je najteži pao? Poraz. U Požarecu kad sam izgubio na kaznu. Dobro, koji pojas sada trenutno imaš? Imam zeleni. Koje judo tehnike najčešće koristiš? Najčešće koristim Hizagurumu, Tajotaši i Haregoši. Opiši nam kako se osjećaš pre borbe. Pa veoma nervozno i nestrpljivo da krenem u meč. Šta ti je sport sve doneo u životu? Doneo mi je mnogo uspeha, radosti i veselja. Dobro, u kojim se sve državama takmičio? Takmičio sam se 2 puta u Francuskoj, Španiji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Bugarskoj, Rumuniji i Bosni i Hrvatskoj. Imaš li idola, to je omiljenog judistu? Imam. Nemanja Majdov, svetski šampion. Dobro. I koji su tvoji planovi za budućnost? Pa da samo nastavim da jako radim i... Dobro. Hvala.